O buang fa Nicholas Tswana mogongwa ke le malome fa lapeng. Se se diragalang jaanong fa lapeng ke gore re tlo amogela Ngwetsi ya rona. Malapa a kopaneng fano ke lapa la ga Mokwena le lapa la ga Matshediso. Ba tlo kopanya keletso malwane le ikanyeng bonang malwane. Quando le chiamo Rata Magita, quando le chiamo Nyala Magita, quando le chiamo Rata Magita, quando le chiamo Nyala Magita,
Yalala. Are ke morolo. Ke morolo ngo thibela. O khwetjana di mahutwana. Are ga se morakile ga se Ngwetsi ya morakile ka sebele. Are ke morakile o se thare. Se se mahutwana a itse go hunolola ke mosadi a itse go tlangatana ka montle le ka mogare. Are ke morolong ke mmina tshipinoto wa moana tolo. Are ke semelo sila maswe o bonolo o ka mo khupisa ka pokala dinta di fuduga. Are tlhatlhaga pitsa mmale tlhoname ga ba o gabaletse. Are ke kowa le ngau ke mathete ba la ko ba ampara le ngau ke mapuditanye o tsa mapudiputanya dikgomo tsa morafe. A re nna nkgonne a ka nthomanokeng kete ke tsaya molamu ke tsaya selepe ke fukufutsa ditlhatsana ke re mmutla tsoga te go bolae ke re mmutlaga ke batse wena ke batla kodu ya Kotswana wena kgaitsadi ake.
Guys, you look beautiful, and thank you for honoring this invitation. Ke ne ke kopa gore re simolle tiro e ya rona e ka go leboga yo go godimo Ramasedi mme ebile ke fe tšhono eo ke fe mong wa lelapa ntate Mokoena a re tshware ka thapelo. I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ, our Lord and Savior. For starters, let me just say you are welcome. Relax, feel at home. Let us pray. Father, in the name of Jesus, Christ, our Lord and Savior, we come before your throne this afternoon. We give you the honor, the glory, and the adoration. For you and only you. It is not by power nor by might, but it is by my spirit, says the Lord. Lemo pirimaning ya letsatsi le re re Ebenezer. Papa re leboga gore o re fitlhisitse fa, o re thusitse re le batsadi go godisa bana ba go fitlha fa. Re leboga the strength that you've given us, the wisdom, the courage, my Lord, and the financial muscle to take them to where they are. Papa re a leboga. Le phirimaneng ya letsatsi le, we invite you, Holy Spirit, to come and be with us and celebrate with us. Moya o halalelang, you are heartily welcome. As we continue to celebrate the matrimony, the holy matrimony, truly marriage was established by you, Heavenly Father. What God has joined together, let no man put asunder.
fa re a o leboga re a o phahamisa re kgopela tsotlhe tse lebitsong le le maatla lebitsong la Jesu Kriste re ke mopholosi wa maphelo a rona amen. DJ ke kopa o ka o etsa mafoko a mme ka pinanyana e monate. Bagolo, program ya rona e tsweletse pele ebile ga go a sala dikarolo di le kalo. Ke ka rata gore ke emise mme motsadi Teresa Mokoena yo tsalang monyadi wa rona gore a tle a tlo bua sengwe le banyadi ba rona gompieno. DJ mme motsadi o kopile pina
stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed.
Angikaze ngalupho nolunjena, olingishaya